Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje wakhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke esikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kwela-ke manje-ke udaba okulethele lona-ke namhlanje lithi nje siyazi siqale ukuthi kubhizi-ke manje kubalwa-ke amavoti laphana-ke indaba-ke eseyingenile-ke ngamavoti asephumile. National laphana-ke i-ANC isahamba phambili ngo-2.3%, bese ku-number 2 i-DA ngo-26.34%, number 3 i-EFF ngo-8.1%, number 4 MK ngo-7.62%, bese kulandela i-PA ngo-4.92%, bese kulandela i-VF Plus ngo-2.19%, bese kube-IFP ngo-1.84%, bese kwi-Action SA ngo-0.61%, bese kuba-ke ilazi ezinye-ke iy'nhlangano. Kanti-ke provincial laphana-ke KZN-ke i-MK isahamba phambili kakhulu futhi-ke ihamba ngokukebha omkhulu-ke phambili-ke, kodwa ngifuna ukuthi mina wezangami nje khona enza nje zodlala ividiyo-ke lana-ke yomlisa-ke laphana-ke encoma abantu-ke base-KZN ngokweseka-ke i-MK-ke. Angifuni-ke ukuthi wezangami lenze nje dlala ividiyo mase uyibonile le video ngicela noma-comment section-ke uvuke ushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu masicindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Bantu base-KZN ngiyanivuma. Hhayi, niyasithatha isinqumo bafana bakithi. Niyasithatha isinqumo KwaZulu Natal. Kahle kahle uZulu, i-KZN nje kwakumele ibe i-country ey'mele. La bantu bakwazi ukuthatha isinqumo, bona into mase bethi abayifuni abayifuni. Mase bethi abayifuni into. Awu. Madoda nawufaka ngempela umkhonto. Ngithola ukuthi manje kwaZulu nje senizobuza umkhonto straight madoda. Hhayi ngiyanivuma majongo. So senizofana neKapa, iKapa nje obuyiphethwe i-DA, so nani la kwaZulu sesophathwa umkhonto. Hhayi ngiyanivuma ngceku. Niyasithatha isinqumo.